Angumbuhangu la tamu na mirio keritu anguriki mata mbai itinda bata patua mangarangiangu la rukuna pameringu iti la kanal YouTube YKB GKI TV. Bandet tadihana pulna miri balanda tambaya. Danguriki mata mbai iti mamiri mambuhangu la patingrong na pulpia kali panau. Yabatuna matawa. Kau putu uru londa 5 arukama daung nangau matuamu. Pulpia karwa miri ningga makala wajir la patingrong na pulpia kali panau. Amin. Angumbuhangu la tamu na miriok keritu na pulung dapat dihandalarina yana welung lambuku wasiat na pingina nyungga mangu nai mirika pamlangu hangau hakambul hiwa lamata wal kambul hiwa lupa lamata hiwa kambul nomu napa menginjirunda jedu ya kalamata hiwa kambul patuna na muwana nyungga ya mangu munga mu pemana arungga kanadu ba nama tu manggunya na li paretamu. Angumbuhangu la tamu na imirio karitu. Na atu anak kia da kudu na ndai taru pakikungu palakar rinja dang na inana. Taka na inana hi karaya la perandingu pandiaka iyahaku la umakarinjawan. Paranding pamandapu ngudu langia pamandapu. Takana inana nahi lawanjirunya pangangu pambuhana kapi kumandapu nguduna. Nu na anak kiada dala umakarenja ngitangunanya ka anak kiada hawiangu mandia mandapu ngudu. Ma kaya haku la umakarenja takahina palarangu la inana. Nyudahi dan jadi biar papanjulu pakaya haku wanaka la inana. Taka na hiaman inana nyumu ananggu ana pandita kau mandapu ngudu pangalang mapadi kadangitangu hori hada mamadangu da angumu pa anakiat hiwana angumbuhangu la tamu na mirio keritu na malawiti na pamalangu yana na mandungu la ietina na lurina bana mangu na imiria banyuna nama tanara dangu nama kabubulu ya ja oku pamalangu ya rukuna nahaukangiha bamangu na imiria palatanya bamangu na imiria na pandulanya na hori lurina na hori pangadanguna kana palaku karyangu manula pulpareta na imiria latanu na duka hihani manu na bana pamalangu lai miri lalaku lurina ya batuna nyutanahu gina takaka bata pamandu na pulu pareta na miri ba iya na makawandi laku lurinda kanadu ya kamangu na miri ya na lurinda lupang duka udi bata pamandunya nangira lurinda dangu na hori pangadangunda. Kana palaku karyangu manula pulpareta na miri. Bandeta nama tu niya na pambuha etinda. Nama irungandi langarania luri na mandia palatang ula pulpareta na miri. Ang buhangu la tamu na miri yung karito. Ya batuna. Matawa kata pawili etingu bata papia kala pulpareta na karito. Kana kapipia na lurinda langarangia na matanji. Kata kangihanya na kanyuru mapawilingu laimiri. Amin. Malanda tambaya. Halamanya kamiri la patingrong na pulpia kalipanau mo. Nyumo maamiri nampi halanya na daluri matarua miri kondut tendaki perama manaru kamadang nang matua mo. La daluri mali yang ma. Padai mo menyamiri bau namu kama. Miri yan namonong ma. Mata arua na ngahu matua mo na makapipi karahaman kama. Latamu na miri ma imiri okaritu makaray ko do miri alaama ma meninggol awa majangka. Amin.
Ang buang gula tamu ne merio keritu. Hupuna laya na pulung dapat dihandala rin ayana. Ambu maruang badu, lapa like, subscribe, dan matawa. Bata pangalanya dapat dihandala rin ayana laang buhanda. Bunda padaka. Datau nampawai lai mirio keritu dangu na merinjungu. Lapa tanda ya mirio keritu. Kanadu. Nyuta bata merangga pandulangu. Ladalu bata buah baru ya na pulu na miri. Dangu angumbuhanda lai kabe matawa. Karena papurunda wai mangulungu, wai meringu, welingu lai miri yehu keritu.